Verjeli ali ne, ampak Donald Trump je že 6 tednov predsednik Četrtega rajha Amerike. V tem času se je zgodilo ogromno. Na inauguraciji je preštel 7 milijard ljudi. Zvedeli smo, da ima rad zlate tuše, tako kot Zvezdana. Kaj? A niste videli, če pije urin svoj? Pa to je res. Odobril je gradnjo zidu in prepovedal vstop muslimanom v ZDA. Ugotovili smo tudi, da se boji stopnic, zmislil si je množični pokol. Lejte, sam pol ure imamo, preveč se je zgodilo. Zdaj, za Slovenijo najpomembnejši trenutek je bil, ko je predsednik Trump podpisal odlok, po katerem je Slovenija uradno in dokončno druga najpomembnejša država na svetu. Should I give this pen to Andrew? Dow Chemical. I think maybe, right? Čestitam, Slovenija, uspelo nam je. Zdaj, druga stvar, ki nam je najbolj padla v oči, pa je bil čudovit trenutek med dvema zakoncema, ki se imata zelo rada. And it's my prayer that God will bless you, your family, you, your family, you, your family, you, your family. Ta telesna govorica, Melania. Dej dvakrat pomežik in če rabiš pomoč, bomo poslali pahorja po tebe. Ti sam sporoč. No je pa Trump vsem poskušal dopovedati, da on zna vse najbolje od vseh. In sploh ni važno kaj. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. There's nobody more conservative than me. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. Nobody's ever had crowds like Trump has had. Nobody knows the game better than I do. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. There is nobody that respects women more than I do. Trump je kot Tito. Če je kakšna stvar, ki je ne zna, ta stvar ne obstaja. Se je pa Trump kljub hladnemu odnosu z ženo poskusil približati Slovencem in vsem Oberkrajnerjem. Neverjetno. I don't want to take advantage of something. I have something that others don't have. I don't like the way that looks, but I would be able to do that if I wanted to. I'd be the only one that would be able to do that. If we wanted to, I just don't want to because I think that would be a conflict. We're doing them a tremendous service by doing it. Plestenjak. Plestenjak, če boš kdaj rabil harmoniko za kak romantičen naroden bankomat, sam Donalda poklič. Pa pazi to, še za besedilo ti ne bo treba buzerirati Jožeta Potrebuješa. Zakaj? Trump ti ga bo napisal. Poslušaj to. Bing, 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 boom, bing, boom, bing, 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 bang, bang, bing, 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 bang, bang, boom, bing, bing. That's the end of that. Dragi Američani, robota ste izvolili za predsednika. Je pa te dni Trump iz kletke spustil tudi Melanijo, ki je takoj obiskala šolo in otrokom prebrala pravljico. You're off and away. You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any directions you choose. You have brains in your head. Kaj so si ti mulci mogli misliti? Nismo mi bolj brali, še prej smo šli malo v šolo. Za vas ne vem, ampak meni je še zmer surrealistično, da je Melania prva dama Amerike. Ena X-baby iz Slovenije. Ne, je pa lepo, da je otrokom dala pozitiven nauk. Možgane imaš v glavi, stopala imaš v čevljih. Lahko se usmeriš, kamor si želiš. Vsaka punčka je lahko uspešna sponzoruša. Če je le pripravljena kdaj kaj požreti. Ampak pozabljajo omeniti nauk te zgodbe. Kaj je še nauk? Nauk, poslušajte, punčke, ne, če se odločite biti sponzoruše, dejte se ustaviti, dokler vam gre dobro. Melania se ni, pa je zdaj pristala v Beli hiši in dejansko mora zdaj kaj delati. Kaj je bistvo? Sponzoruše, če mora delati.
plačem. Hej, živijo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!